Francis Ernest je rođen u Belgiji. Početak sukoba u bivšoj Jugoslaviji ga je zatekao u selu u blizini Vukovara, gdje je izgubio suprugu i 2 djece. U aprilu 1992. godine, kada su mnogi nastojali pronaći način da napuste Bosnu i Hercegovinu, Francis je došao u Sarajevo i nedugo kasnije se pridružio odbrani glavnog grada, tačnije jedinici Crni Labudovi. Pošto je on došao sa tim vojnim znanjima kao oficir Legije stranaca, on je bio jedan od instruktora te već slavne jedinice diverzantske. On je planirao akcije, izvodio i to jako uspješno u tim ratnim dejstvima oko opkoljenog Sarajeva. On je 2 puta ranjen. Jednom je ranjen gore u plečku lijevu, u leđa, a drugi put je ranjen kroz oba 2 noge. 1 metak ga je tako, kako se kaže, ranio, znači oba 2 noge. Poslije toga prelazi u 109. brdsku brigadu koja je stacionirana bila u Trčinu, Pazariću, Igmanu. I tu je bio jako uspješan u diverzantskoj jedinici Grobarovi, gdje je isto radio, znači ista uloga njegova bila. Bio je operativac, jedan od velikih boraca koje je iznjedrila ta brigada i tako, znači slobodno možemo reći heroj rata. Demobilisao se u proljeće 1996. i tada kreću problemi koji su nas doveli u selo Donje Žeželovo kod Kiseljaka. Tu Franc, kako ga zovu mještani, živi u ruševnoj kući, bez ikakvih primanja i oslonjen uglavnom na pomoć onih koji su u ratu dijelili njegovu sudbinu. Kad sam ja došao ovdje, vrata nije bio, prozor nije bio, pola krov nije bio, dimnjak nije bio, meni zima koliko. Koliko svako može gledati, još ja sam preživio. Ne ponekad. Ja nisam ni lopov, ni kriminal, ni terorist, ne se bave ni drog, ni prostitucija, ni trgovino ljudima. Ne ponekad meni je žao da nema ja pištolj. Da čovjek sam sebe ubije. Bolje mrtav nego tako živ. Kad smo došli ovdje vidjeli smo da je ovo, kako se kaže, dvorište zaraslo, da ovo treba neko doći pokositi, jer ne može se pričati ovdje ovih 50 metara do njega. Franc je bio zarobljen, on je malo i izgubljen u vremenu i prostoru i mentalno, kako se kaže, malo javnost je, od stvarnosti je udaljen i tako dalje, neke stvari on ne može da dokući. Sad u subotu kada je bila ta akcija čišćenja ovdje, prilikom kada je došla delegacija, bilo je tu znači naše 3 delegacije, Udruženje 4. decembar, Maloljetni borci Hadžić i Crni Labudovi. Na njegovom licu sam vidio osmijeh. Mene kao čovjeka koji je u ovoj akciji, mene je to obradovalo, da smo mu vratili na tom ledenom, junačkom licu, vratili mu onaj osmijeh. To je pobjeda ove akcije, ja tako mogu to nazvati. Ono što bi trebalo vratiti ovdje, Franc treba vratiti to dostojanstvo. Franc kaže da ne žali zbog toga što se borio za Bosnu i Hercegovinu, iako mu naša zemlja nije ponudila apsolutno ništa za uzvrat. Ljut je na one koji su bili dužni da, ako ništa, ne zaborave ljude poput njega. Svi znamo, neće niko lagati, zašto ja mrzim ovo, svi znamo kako je naša vlada, svi su oni pravi kriminal, lopov, korupija, terorist, ako može reći prava. Bosna je zemlja bez pravde, nemamo ni državu, nažalost kriv je Dayton, napravio 2 državu u jednu, treba da se skine ovo. Nažalost ne možemo. Koliko vam znači podrška ovako kad vam dođu, da vas obiđu, da vam pomognu na bilo koji način? Ja može još volje reći da meni je drago kad ponekad dođe neko. Nema veze, prijatelj, neprijatelj ili stranac, nema veze. Dobro došao svi. Ja ne gleda kako se zove, boja koža, vjera, ne gleda ovo. Meni još žao, zašto u Bosnu ima još. Ima još je ljudi. Mnogo. Ljudi idu na protest u Sarajeva, zapal parlament, ovo pravi problem sve, policija umjesto da pomaže narod, oni daj narod batina. Policija treba pomoć narodu.
Zašto njegova majka, njegove babu isto prima penzija. Oni prima plata. Da štiti narod, ne da ubi narod, ne da daj batina narod. Sramota. Sramota. Bilo kakva pomoć je ovom čovjeku dobrodošla. Ako ništa, mnogo bi mu značila i obična posjeta. Obični znak zahvalnosti za ono što je uradio za nas u godinama kada nam je najviše trebalo.